Ai keblai pi sachisian pat ha ke kerteng ke batiang tam ke jong utrai Jesu Christ. Sachisian pat ha ke kesngi tungin lai ben pusan na gaktian ke jong blai. Pat nginya puli na ke shiti shaki Galatia. Kelenong ke beningkong ket khat ke basau. Ke kintian ke bong ubal ai tino ia de namar kipop jongi. Ba unyo pelat no yangi nakni ke perthai basneu ke bamenta. Kat bakum ke manu blai baru kepa jongi. Kaktian ke jong blai ke yethu shapang ke jing IT ke jong utrai Jesu Christ na ke benta ke jingem ke jong apat jong pi. U Jesu Christ ulalong ulang kenya halor ke ding pena. Panlingba ke jing syayap ke jong Jesu Christ. Ke bandingkong lamap ye kipop ke jengi baro ke bangi lele. La sait kho ye ke jing palat ke jengi baro da ke snam ke jengu ha ke khilmat bangi nget bat ngi pediang ye ke jing kenya ke baula IT na ke benta jengi. Ketak ke bandingkong ke bakaktin ke jong blai ke yetu. Ke ba arpat ke Bible ke ong ba unyo pelat no ingi na ke ni ke perthai ke basniu ke bamenta. U Jesu Christ u pelat ingi na ke perthai ke basniu. U Jesu Christ syam la syayap halo ke ding pena tangna ke benta ban maap ke ringkang ke jongi. Reu lawan dia ke ban pelat ingi na ke basniu. Pun sian ha ke jingat lenti wad abang iladai ki khon ke jong blai lengba ke jingat penban ke jing artatien kawan ke jing do mensiam kawan ke jing septien kawan habang yo ke jing sneu jong ke perthai ke leng saudong ten re ha ke sngi ke bamenta lengba ke Jingpuson ket ma ba ke tien ke jong blai ka ong utrai Jesu Christ ula pelat ingi na ke basneu baro. Tadina ke tegedal nyum dan kam ye ke ban septieng ye ke basneu. Ke basneu ke la bandon ha ke perthai. Mereka num la ban kata ye ke jingem ke jengi. Lait no aba ublai utbu ye ke ba kham kraw ha ke ba kadeng ye benginyai ling ba ke jingten jo ki ba meding ke jingten jo ki ba lingba ke basneu ke balong tang sipor ken te kum ki khun ke jong blai ken mau po Jesu Christ ulawan ban pelat wat ladangi yai lenti lingba ke basneu re utrai Jesu Christ ulang unong pelat uba khrawbor pat ke balai pat ke bangidan kamban ken mau ni Kaktian ke jong blai ke ong kat bakum kaman ublai badu kupa jongi. Kadi kalong kaman ke jong blai ha ke jing ke jongi. Ke bandingkong pengin yo ye ke jing map ke jing sait no ikipop ke ringkang lingba ke snam ke jong Jesu Christ. Ke jing penem ye ke mensiam lingba ke jing ai ke banau tra Jesu Christ. Dai ke baar ngidon kam bantep bakalong kamon ke jong blai pun pelat ingi na ke basneu ha ke ke perthai lafi ya lenti na ke basneu tetep putrai uman ba fenlong ki bala lai luit no kam kenti ha ke ke snam lada ke basneu kalawan ye ke ban kta ke jingem ke jong pi kadaitan ke jing yai lenti henrei ken mau pa filong ki bala lai loi lengba ke jing pelat ke bakrau ke banau Jesu Christ hagni ke sngi ke bamenta ngen aingo yo blai pangidon yo blai ubabha ubaman om tang bangin yo ye ke jing map henrei ngin yo ru ye ke jing pelat te to blai ke sngi un ai ngi ye ke ta ke jing skos kam po Jesu Christ
ulang nongpyllait uba khrawbor ha ka jing ka jangi blin kerkhui pi perbuat nom klet ru ubleu e je pi kumba pi long. Amen.